Aduh, siapa kan nak? Bah, mak ba encong. Mak boleh berapa? Ko bitang matua tokar. Ha, norok dokar. Mak norok dokar geng ada taksi. Dokar. Atau karso siapa? Sotang matua. Wama tua. Ya mun bini nun been wama tua. Jak torot cong. Tokol. Male tak bengal. Benewa matua ba. Matua. Mak atau margana apa nak? Tang bine. Eke bemule kan na bingko. Male ben lo katibi. Tang bine lagelem. Romuro tang matua ro nuro. Margana miro. Duh. Tahu kah? Bacaan hede. Mak bisa atau margana miro ya.